Dumelang kaofela, ke nna Hazel Ngobeni, distributor ya ko butle. Ke na le dilemo tse 25 ke le mo butle. Ke sebetsa mosebetsi ona o motle ha kana. Ke batla ho leboha mosebetsi ona hobane o nkukile mo nkukileng teng, o ampeya mo ke leng teng. Le hale ho no ho le bima haholo, mpa ke finyeletse hore ke fihlelle mona. Batho hore le bona ba kene mosebetsing ona e ke leng ho ona. Ke le a distributor, ke na le di-manager tse 13 tse ke le ka di-promoter. Ke na le distributor tse 3 tse promotuweng ke nna matsohong a ka. Ke kgonne ho kenya bana ba ka sekolo ntle le ho batla di-loan dibankeng kapa ditulong tse ding. Bana ba ka ba badile, ba kene dikolo. O mong ke doctor, o mong o etsa accounting. Ke na le dikoloi tse 2 tse ke di rekileng. E nngwe ke private car, e nngwe ke truck e ke sebetsang ka yona ho delivela batho stock. Ke proud haholo hobane ke kgonne ho tjhentjha maphelo a batho in the community mo ke dulang teng. Ke na le batho ba 12 kaofela be ke sebetsang le bona, be reng ha ba bona truck ba tle ba mathile ba tlo thusa ho sebetsa. Ke kgona ho sebetsa ka dihora tse ke batlang ka tsona hore ke sebetse ke tswe le batho ba ka, re lo recruiter, re kenye batho ba batjha ba kgone ho sebetsa, ba change maphelo a bona ka mosebetsi ona wa butle. Ke motlotlo ka mosebetsi ona wa butle. Ke a leboha.